Welcome to the Leading Sight News. District Committee hinpen nangi tum phirangke abitung tumhan nanga jang ateng pen nangi tum apor pen nanga palit thega por nangi tumhan kichengsi District Committee hinpen nang churoi glo asi pini phirangke ame ke pha abangke akapreka sona mungai kali lage Assam government peneng aningkan 2026 27 asap financial year a budget aputak asapso is itetheni nangli tumhan media at through pensi Karbi Anglong arat tumhan dake pachini ji pusin nili tum nange phaiglo la asialam ke la plonon da budget session dubomlo Assam government budget session dubomlo chubi damtang tarik throk pen pengen nona dhu jitu ke place a budget Assam government finance minister Joyanta Molo Borua ke hai ke place a budget ke la non bake NDA government Assam malo hedi NDA government 11th budget lake mane first budget second budget बहुत सर्वानुर सुनवाल होते हैं first second third to bang bom si nonan bang 11th mane budget 11 number Assam government in 11 budget no bang NDA lo hedi NDA government athema BJP det kali kedi NDA government or Assam government or Assam or jitu NDA government or 11 budget at size to budget or size mane kiman tokar place korise budget Assam government or budget ei bosor 2026 27 laswa ningkan financial year ko anlo ka khoroji laswa budget la bange a size pusi pulo size of budget pusi pulo lake to ko anlo lake 2 lakhs 85,000 84.45 crore 2 lakhs 85,000 and 84.45 lakhs crore tanga ke khoros ko non budget dulo morning March 31 an lake budget a size pusi pulo so bangke laswang along amat ditum mane hills area Karbi Anglong la pen ki dimasau fan budget along approvision nge thapi pon bangke lahelo 2575 crore Karbi Anglong la pen dimasau council hinia farman le hai hills area department belong te lake Karbi Anglong council de delo dimasau council de lo lasi la council hini a budget ada hidolo las pangrumpet penket 2575 crore la bangke lit minglong asu fansi nang panong pilu la so budget long Karbi Anglong pen dimasau a farman lo la bang elit ma farman lo la si da bangke la so budget ke di uson lo laket nilitum BJP a party isia agenda do Viksit Bharat by 2047 putu a target 2047 an nilitum a target cheset lo 2047 an chingthur etnang pokado gobe angton pen kiduk kela katuman ta chingthur nang popula sa target ke nilitum ke 2047 lo la sela 2047 an ke Viksit Bharat mane develop India kaching tu paka adet Bharat adet pula so target la so tengsi dak budget along ta provision di pon kiduk nay atuma farman ta dulo angbong chingthur hoya farman ta dulo apen kichuklem chudam ajata profession le muni tum chuklem sita a profession tin a farman ta dak mane hamphang along society along pipia class amuni sigduma businessman ma mante gari tongebe ma ba sakursi klem ma kon mane scheme along contract si chuklem tu ma a class a kapre do matidi litwa angbong a class tin mane alas man a profession tin atuma farman ta la budget long thapon lo athima a target bange 2047 kadu ko beta singthu nai papa lasi sob ka sat sob ka vikas dak minority farman ta dulo minority mane religious minority lo he jenba Christian penching lo Buddha Jain nason lo he lalon la tum phanda dulo ঠিক la song taxi ako ladak local fancy mane RDP lo mane dak langa ok pen senglok inglong ok langa ok buti lahayo bangke angtan pen kipa bang long le dei phane di dak local lai Karbi Anglong lo Assam long lo he Assam long si lahai a production dunang populasi la so provision ta pinang ana tangka tak budget long dulu vocal for local
imetang hormusi ili cinam nang po la pulong tek kacuyor culang dum da imetang munit po la ali ta imetang munit silong po lalu la so provision ta dulu asila da bangket laki la pulon daktok lo ke budget 26 27 is a decisive step towards 2047 moher ne ligi pula heglo pen ke dak ke damtang tuning anengkan itu implementation pudo gadi budget ke hai tuning ke damtang a budget ko an ma target tangka ki thik pon hedi philalong a scheme ke pachun ajai me ke pachun a percentage pudo mati ko an chun lo pulong te ke damtang a financial year bangke 85% implementation pene ningkan bangke 100% implemented untahai aprang ke laso aprang hor bangke 58% vet ela bangke implementation capacity pur hai मैं budget को आन में हटा का provision के था लासो तेंग पेन scheme को आन सी implement में लासो abangke abangke 58% non jitu ki jutang suneng punang kok lo 25-26 financial year bangke 85% non a budget bang target keser bangke la implementation jitu capacity percentage bangke 85 penta bat pun la nelitum nang pachini lo nang litum fan apan flagship scheme pudu hedi popular lake ke damtang ningkan phong bong ilitum non mane ki bharat ade dalong an amen ke thang plong a chief minister dr himonto biswa sharma ke japon ke charipon a government ke damtang ningkan pholong boring awar sai kachuri tufan ko anlo appointment ipi plong te 1.64 lakhs ke di 1,64,000 mati appointment pi ab target ke hala suta 1 lakh wet sitame 1,64,000 appointment pilo non aninkan bangke non financial year budget long ke provision ke thap ke kon lo minimum 2 lakhs ariso e jang dum han sakuri mate boring abar sai kipi la dak budget long provision dulu ab target lo 2 lakhs ya target lo sita mo implementation bangke mane a boring abar sai kipi bangke 2 lakhs penta ai charging ke damtang le lagasi a target pen lag si susijot pasang thasi non ta lagni a target eno lagni susijot ke employment bangke mate appointment ke pipon po government assam government hin pen thik la sang thaksi du ulang da bangke hala ko pulo inclusive welfare delivery welfare pulo angte lake orunodoy pen chenglok kadu ko beta jonokolyan pusi pulo mane okhomia ba hindi pen bangke welfare katu ka we phanta kidu kelak penceng lok a section tinamuni tumhanta ke paching thuria phan polongte joy ki pen poisa ke palong da dulu gadi urunudoy scheme ki pi pen ke hala non le student tumhane kerap du mati je high secondary pass hote lan 2000 pako degree mahe achik lon wang degree chali bon man surihini ba MA chali man surihini ra pharu pholason du mati pi mati lata la welfare scheme lo lata ansu se pabat pon lo abajar lo ki thik pon thik la sang thaksi la pulo infra vision of the state infrastructure assam mala tuar ke salam pen chenglok tuar mate delong ke don aprang son nong ke thingpia delong ke hum ta velo pen ke lat kunana ma tuar chikok tuar bi highway long son ke nong ke tuar chikok ke flyover si salam ele mati la ansu se ke salam ya phanon no budget long dulu Guwahati long ke metro train ke silami panta budget long thapon lo thik la sang taxi kaprek dak Karbiang long re deke tuwar ke silam ke aprang tuwar ave pin habi thara manta munit dolo pulong te hala tuwar ke ponwek nahi lasi ko nama muni ke do adiman ke tuwar ke pachitang et pu lasi lahaya aparmanta tangkat provision ke thaplo budget long lalo Sila son taksi atmanirbhar pulong te lake imithang ke charjap jia phan kaprek jitu ajha tumbang ke sakuri glem ta ninghang he boring abar saita training tunte ajha tumbang ke independent